mirwano turebe ahantu intambara iri kuri uno munsi, turebe uko byifashe. Rero intambara ahantu hitwa muri teritwari ya Fizi harimo kubera intambara ikomeye. Ni intambara ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'u Burundi, bavuga yuko ari intambara igamije gufunga M23 niyinjire mu bice bya Fizi byose ngo imanuke igere muri Uvira, kuko bo n'uyu munsi baracyabara yuko twirwanira hara muri Fizi kubambukana kinjira muri Uvira bizorohera abandi ba M23 bashobora kuzaba bavuye mu bindi bice bari n'abaza bamanutse mu kibaya cya Rusizi. Rero bagashira imbaraga cyane hariya mu misozi miremire ya teritwari ya Fizi kugira ngo hakomeze kugenda habaho uburyo bwo gukumira twirwaneho. Amakuru rero atandukanye ava hariya nuko imirwano rwose kuri uyu wa kabiri yakomeje kugenda ihuza ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za Wazalendo bari kumwe na FARDC, ariko ngo Wazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi nibo baryamye cyane muri biriya bice bya Fizi, aho ngo banagose inzira zose n'abaturage bajya guhahiramo nta numwe basubije inyuma. Aho rero abaturage banagaragaza ko turi buze kugenda tubigaruka ko barimo kwigaragambya bavuga bati biri ni hohoterwa turimo turakorerwa, ati ibi ngibi mu by'ukuri ntabwo byakagombye kuba bibaho, kubera ko twabonye ko Abarundi bafite indake ngo zishobora kuba zirenga n'ijana bacukuye hara muri teritwari ya Fizi. Ubwo rero amakuru ahari nuko imirwano irimo kubera yitwa Mikenge, ndetse Wazalendo zihari ziyobowe n'uwitwa General Kakobanya na Karambi Justin. Iyi ngiyi rero akaba ari muri Wazalendo ziri muri groupe yitwa FDCC. Rero ahangaha bakaba barimo bararwana, aho Wazalendo zikomeza kugenda zinashinjwa ko zinasahura abaturage muri babice ndetse bakabakora n'ibibi, ubwo harimo n'ingabo z'u Burundi. Amakuru rero agakomeza avuga yuko imirwano n'aka kanya iracyarimo muri biriya bice bya Mikenge, ndetse amakuru turimo turakura muri biriya bice agakomeza agaragaza yuko ingabo z'u Burundi ziryamye hariya cyane, aho Abarundi ngo bari hariya muri teritwari ya Fizi nk'abantu batarimo kurwana kuri Kongo, ahubwo barimo bararwana ku mujyi wa Bujumbura, kubera yuko baravuga bati nibaramuka batugezeho muri biriya bice bakagera Uvira bazahita batwambukana binjire hariya mu mujyi wa Bujumbura. Birumvikana n'umujyi uhana imbibi na Uvira. Ibi rero bigatuma ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi barakaniye cyane hara muri Fizi bavuga bati byanga byakunda tugomba kurwana ku mujyi wacu mu rwego rwo kugira ngo hatabaho no guhirika ubutegetsi bwa hariya mu Burundi. Rero hariya muri Fizi kugeza uyu munsi ikintu kirimo kiravuga ni isasu, ntabwo baruhuka. Mirwano yongeye gukara kuri wa kabiri mu gitondo, nyuma ya saa sita barongera bararwana. Muri kino gitondo cyo kuri uyu wa gatatu baracyarimo bararasana. Bikaba bigaragara yuko rero nanone ni mu isura nshya hana muri teritwari ya Fizi. Ni ngubu naho harimo kugaragara nk'ahantu mu gihe M23 ndetse na twirwaneho n'abayizwa cyane muri bya bice
baba babashije gusubiza inyuma ingabo z'abarundi bishobora kuzoroha kubera ko gusubiza inyuma ingabo z'abarundi hano muri Fizi bizaba birimo birorohera cyane mu 23 ndetse no gusukura ikibaya cya Rusizi kirimo wazarendo nyinshi ndetse n'aba FDLR ndetse n'izindi ngabo zigiye zitandukanye zo mu ihuriro. Ibyo byose bishobora kuba byatuma M23 igira Uvira, ariko kuri no nshuro urumva bafashe abaturage b'abanyamurenge hariya muri Minembwe barabagota, hanyuma bakaba barimo barataka n'ibitero kuri Twirwaneho. N'ibitero rero ku ruhande rwa communitara y'abanyamurenge bavuga yuko bipfiramo n'abasivile kubera yuko iyo ingabo z'u Burundi ndetse n'abano ba FARDC n'aba FDLR na za wazarendo zirimo kurwana zera ku ruhande zirasa zitabanje kureba mu by'ukuri se nibande turimo kurwana nabo, ese turimo kurasa abasivile ndetse n'ibindi bitandukanye bishobora kugenda byibandwaho mu bijyanye n'imirwano. Ahandi hantu rero harimo harabera imirwano na hantu hitwa muri Rucuru. Rucuru kuri uyu wa kabiri habaye imirwano ikomeye cyane ku buryo amakuru ahava mu bayoboye societe civile bavuga ko abantu 18 bakomerekeye muri no mirwano. Rero akaba ari imirwano yabereye muri groupement zitandukanye n'imitwa Kihindo, Bukombo, hose rero akaba ari muri shiferi ya Bwito, hose rero akaba ari muri territoire ya Rucuru cyangwa se mu karere ka Rucuru. Rero ahangaha M23 ikaba ihanganye na wazarendo zibumbuye mu cyo bita CMC Nyatura. Ahangaha rero bakaba bayobowe na General Dominique Ndaruhutse, wawundi bakunda kwita Domini. Uyu nguyu rero amakuru akaba navuga ko ari FDL winjiye muri wazarendo. Rero amakuru amavuga yuko abarwanyi ba M23 bari muri part 2 yisanzwe baje kugwa muri ambushi ya zino wazarendo za Domini. Hanyuma rero hakabaho imirwano kuko ubwo bari bageze ahitwa Mashango nibwo habayeho inambushi wazarendo zariye aba M23 hangara rero mu Mashango n'ubundi muri groupement ya Bukombo. Amakuru rero ahavuga ko hayisabaho imirwano ikomeye cyane nyuma yuko zino wazarendo ziri yambushe mu 23 habaye imirwano ikomeye cyane mu 23 igerageza gusubiza inyuma cyangwa se no kwikura muri uwo mutego za wazarendo zari zimaze kubatamo. Rero abantu bageze kuri 18 bakaba bakomeretse ubu ngubu. Amakuru ahari anatangazwa n'ikinyamakuru cyo muri Kongo cyitwa Actualité bavuga ko abantu bajyanywe mu bitaro byitwa Mweso, bya Mweso. Ibi n'ubundi bikaba ari ibitaro biri muri territoire ituranye na Rucuro, territoire ya Masisi nkuko amakuru akomeza kugenda abivuga. Rero hano muri shiferi ya Bwito hamaze iminsi hari imirwano ikomeye cyane kubera yuko ni mu ndiri y'aba FDL ngaha muri bino bice bya Kivu y'Amajyaruguru harimo FDL nyinshi. Rero ibi byose bigatuma nazo zitajya zituza zikomeza kugenda zigerageza kugaba ibitero kuri M23 kuko zirabizi neza yuko umunsi M23 yafashe bera bice byose bya Rucuru, bya Masisi, bya Warikare, filime izaba yizinze. Gahunda izabikurikiyeho nuko bazabagarura mu gihugu cy'u Rwanda. Bazabafata M23 igomba kubafata hanyuma ibagarure mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo mpamvu rero mu by'ukuri bakomeje kugenda bagaba ibitero byinshi bigiye bitandukanye muri biriya bice ku buryo n'amakuru hava nuko ibice byinshi bitandukanye n'ibyahariya muri Rucuru hano harimo kubera imirwano muri no shiferi ya Bwito. Abantu barahunze baragiye
hanyuma birumvikana abantu rero bo bakaba inshuro nyinshi baba bashaka kugira ngo bigire ahantu hari umutekano. Urumva abaturage bo ntabwo barasa, nta nubwo baba bari no mu mirwano, ahubwo bo baba bicaye bavuga bati rwose dukeneye amahoro, bakumva hari imirwano bakajya ku ruhande. Ari na gahunda M23 yatangije iyo kubwira abantu niba bagiye kurwana bagatanga amatangazo bakavuga ati baturage muve hano hantu hagiye kubera imirwano, kugira ngo twirinde yuko hari umuntu ushobora kuba yahagirira ikibazo. Ibyo rero bikabira nafasha ku rugamba, kubera yuko hari igihe zino za wazalendo zigira abaturage zijijisha. Rero iyo hatanzwe iryo tangazo abaturage nyine batajijisha baragenda, hanyuma abasigaye rero bagasigara birumvikana bahanganye na M23. Rero muri bino bice abaturage rero abenshi barimo barahungira hitwa Kanyabayonga. Rero kugeza uyu munsi bikaba bigaragara yuko ibijyanye n'imirwano irimo kuba hariya muri Kivu y'Amajyaruguru biracyagoranye nayo kuba habaho uburyo bwo kwihagarika, kubera ko impande zombi ntabwo ziremera, ziracyahanganye. Buri ruhande ruvuga ruti ninjye ugomba gukontorora, urundi rukavuga ruti ninjye ugomba gukontorora M23. Haba ibyo bice bya Rucuru, haba ibyo bice bya Masisi, hari ibice ifite yagiye yigarurira. Ni na binini kwanza muri biriya bice bahafite ahantu hanini cyane bafashe. Ubwo rero baba barimo kugenda barwana no kugira ngo bakomeze kugenda bahasubiza mu buryo. Indi mirwano rero yabereye Masisi mu gace kitwa Ruke. Ku munsi w'ejo M23 naho yaharwaniye bikomeye cyane n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC, ariko muri bino bice nyine ko nakomeje kugenda mbibabwira harimo kurwanamo ba FDLR, nibo bari imbere ku ruhembe. Binjiye rero muri wazalendo bafatanya n'izo wazalendo zindi zisanzwe, naho rero hakaba habereye umuriro ukomeye cyane. Mu by'ukuri ukurikije ibirimo kugenda bibera hariya kuri tele, nuko imirwano yo niyenda guhagarika niyenda guhagarara kereka Imana igarutse. Naho urebye procedure ahantu iri na Amerika n'uburyo yakomeje kugenda ishyiramo imbaraga kugira ngo amasezerano asinywe hanaboneka agahenge, biracyagoye cyane ko kugeza kuri ino shuro imirwano ishobora kuba yahagarara. So ku rubuga rw'imirwano rero nibyo ngibyo twatuvuze muri rusange. Birumvikana ubwo turaza kugenda tubagezaho n'andi makuru uko biba bigenda, gusa nyine urabyumva Masisi, Rucuru, Fizi niho havuzwe cyane imirwano ku munsi wo kuwa kabiri twinjira no kuri uyu wa gatatu, niho kugeza uyu munsi kuri front line hari imirwano ikaze.